Tehnokratija, tehnobirokratija, tehnokratizam predstavlja specifičan oblik elitističke doktrine i prakse prema kojoj je odlučivanje o ekonomskim, a zatim i o političkim i društvenim pitanjima treba prepustiti stručnjacima koji prvenstveno raspolažu znanjima tehničkog karaktera. Ideolozi tehnokratije, tehnokratizma, smatraju da su ovi stručnjaci, pored znanja, obdareni posebnim sposobnostima organizovanja, upravljanja i rukovođenja. Sve to omogućuje im da na osnovu spoznatih principa i dostignuća tehničkih i prirodnih nauka s jedne strane i na bazi centralizacije celokupnog prirodnog i političkog života s druge strane, najracionalniji planski razmeštaju materijalna, duhovna i društvena dobra, tako da se postiže maksimalna efikasnost proizvodnje. Ovako formulisana tehnokratska koncepcija, kao teorija koja perpetuira vladanje nad ljudima, protivstavlja se celokupnom duhu Marksove misli. Pledirajući za vladavinu stručnjaka i eksperata, ona u stvari mistifikuje klasnu podelu društva, a time i klasnu suštinu tehnokratskog elitizma. Tehnokratski elitizam prenebregava moć, uticaj i ulogu radničke klase kao osnovne revolucionarne snage istorijskog preobražaja društva, dok istovremeno precenjuje značaj tehnokratije kao samostalne sile. Tehnokratizam je neodrživ i onda kad se posmatra s ekonomskog stanovišta, jer zagovarajući organizaciju ekonomskog života na principima totalnog planiranja, prenebregava pozitivne efekte tržišne privrede i robno-novčanih odnosa i podcenjuje opasnost birokratizacije društvenog života u uslovima tehnokratskog racionalnog društva. Tehnokratizam od nauke, brojeva i dijagrama, pravi mitove, svjesno zapostavlja društveno-ekonomske političke odnose i ističe onu ekonomsku politiku koja ekonomiju izdvaja od politike, postičući slijepi ekonomizam. Tehnokratizam danas u svetu uspeva da svoje egoističke potrebe predstavi i podmetne kao društvene potrebe. Tehnokratsko-menadžerski monopoli u svetu neskriveno su ispoljili aktivnost da buržoasku ideologiju prilagode savremenom razvoju društva, nauke i tehnologije. Deo naučnika koji se stavio u službu tehnokratsko-menadžerskih monopola lansirao je tezu o nezavisnosti savremene tehnike od društvenih struktura. Nikle su teorije o stihijnim promenama društvenih odnosa uporedo s razvojem naučno-tehnološke revolucije. Na toj podlozi pojedinci, kao Aron, tvrde da se revolucija o kojoj Marks govori nalazi za nama, odnosno da industrijsko društvo s fatalnom neminovnošću čini marksizam izlišnim. Apologeti tehnokratizma formalno su istupili protiv ideologije, tvrdeći da takozvana tehnotrona era znači kraj ideologije, da je već došlo do dezideologizacije društva. Tehnokratizam ujedno svesno ograničava pojam radničke klase na radnike sa prostim fizičkim radom i na toj podlozi gradi teoriju iščezavanju proletarijata, odnosno iščezavanju radničke klase. A zašto? Prosto zato što se na taj način ne može postaviti pitanje revolucionarne uloge radničke klase u društvu, jer koga nema bez njega se može, a što taj manevar samim tim čini jednim u nizu manevara da tehnobirokratija očuva stečene privilegije. Aktualni konkretni istorijski primjer nastupanja tehnokratizma jeste insistiranje na prelaznoj ekspertskoj vladi u jeku studentskog i opšte društvenog bunta protiv režima nepomenika. Zaključak: tehnokratizam je pokazatelj da se kapitalizam zapleo u nerazrešive protivrečnosti i da se pokušava održati kroz mistifikovanje nauke i tehnologije.